Pojam menadžerske bolesti, odnosno menadžerskog sindroma, spada u grupu bolesti modernog doba i najčešće je uslovljen faktorima vezanim za posao. To su danas najčešće dugotrajno sedenje za računarom ili volanom automobila. Ovaj sindrom pre svega obuhvata promene lokomotornog aparata, ali neretko obuhvata i promene u drugim organskim sistemima, kao i promene u psihičkim komponentama ljudskog zdravlja. Potrebe savremenog života kod nas ukazuju na tendenciju porasta broja ljudi sa ovim sindromom. Sve više mladih ljudi se kroz obrazovanje usmerava na poslove vezane za dugotrajno sedenje i odsustvo fizičke aktivnosti. Najnovije istraživanja pokazuju da se od 10 pacijenata sa ovim sindromom samo jedna osoba bavi nekom rekreativnom fizičkom aktivnošću, dok ostalih 9 navodi da zbog previše obaveza za to nema vremena. Kada govorimo o menadžerskom sindromu, mislimo pre svega na bolove u vratu i leđima, koji mogu biti praćeni vrtoglavicama, glavoboljom, utrnošću ruku ili nogu, zatim generalizovanom slabošću mišića i hroničnim umorom. Pored ovih funkcionalnih tegoba, usled dugotrajnog sedenja u prirodnom položaju takođe može doći do razvoja težih deformiteta kičmenog stuba, kao i do pomeranja međupršinskih diskova. Najbolji lek za simptome ove bolesti jeste zapravo prevencija, koja nam predstavlja ergonomsko prilagođavanje radnog mesta, zatim redovno vežbanje u smislu jačanja i stezanja mišićnih struktura i zatim rekreativno bavljenje nekim sportom koji ne iziskuje preterane rotacije kičmenog stuba kao što su plivanje i juga. Imamo takođe i preventivne masaže koje će organizam osloboditi kako fizičke, tako i psihičke napetosti. Ukoliko pak dođe do razvoja simptoma, savjetuje se fizikalna terapija kako bi se pacijent obezbolio, a zatim uveo u program kineziterapije, odnosno terapije pokretom, koji predstavlja specijalno dizajniran vid vežbi kako bi se kičmenom stubu dala adekvatna potpora i kako bi se sprečila dalja progresija poremećaja u sklopu ovog sindroma. Najznačajniju ulogu u subakutnoj fazi imaju nam statičke vežbe, dok se u hroničnoj fazi prelazi na dinamičke vežbe sa dodatnim opterećenjem, naravno sve to u kombinaciji sa vežbama i stezanjem.